Ndabasuhuje mwe mwese mukurikira ibiganiro byacu, mbifurije umwaka mushya wa 2026. Pi Core Team yaduhaye update. Ni update y'umwaka mushya yibanze ku rugendo rwa Pi Network n'ibikorwa byose byakozwe mu mushinga wa Pi Network muri mwaka dusoje wa 2025. Network mu mwaka wa 2025, umwaka wahinduye amateka, ubufatanye bwa AI, Open Network n'ubukungu bushingiye ku musaruro nyakuri. Mu muryango wa Pi Network, umwaka wa 2025 uzahora wibukwa nk'umwaka wahinduye amateka. Si umwaka w'amagambo menshi cyangwa ibyiringiro bidafite ishingiro, ahubwo wabaye umwaka w'ibikorwa bifatika byashyize Pi Network mu cyiciro gishya cy'ukuri gikoreshwa n'icyerekezo kirekire. Nyuma y'imyaka irenga 6 yo kubaka ibikorwa remezo muri Pi Network, kugerageza system no gutoza umuryango mugari w'abapioneer, Pi Network yinjiye mu cyiswe Open Network mu kwezi kwa Gashyantare 2025 ku itariki 20 z'uko kwezi. Ibi byari intambwe ikomeye cyane kuko byafunguye Pi Network ikava mu buryo bufunze aribwo bwitwa enclosed network, igatangira guhuzwa n'isi nini ya blockchain n'ikoranabuhanga mpuzamahanga. Open Network si igikorwa cyabaye ku mpanuka, cyabaye nyuma y'igihe kirekire cyo kwitegura. Pi Core Team igashyira imbere ihame rikomeye rigira riti nta Open Network idafite utility. Niyo mpamvu Pi yategereje kugeza igihe ecosystem yayo igiriye dApps, abadeveloper bariyongera, nodes ziriyongera, ndetse Pi igira KYC ihamye. Mu minsi 100 ya mbere ya Open Network, Pi yasangije isi uko network yatangiye gukora ku mugaragaro, ariko inkuru nyayo ya 2025 ntiyagarukiye kuri ayo mezi 3 gusa, ahubwo umwaka wose waranzwe n'iterambere rikomeye mu byiciro bitandukanye bigize Pi ecosystem. Ikindi gikomeye ni AI, guhanga ndetse n'uruhare rw'abantu abapioneer muri rusange. Mu gihe isi igenda yinjira mu bihe bya AI ku muvuduko udasanzwe, Pi Network yafashe icyemezo kidasanzwe: kudafata AI nk'icyasimbura abantu, ahubwo kwifatanya n'abantu. Pi yibajije ikibazo gikomeye: ese mu isi igengwa na AI, umusanzu w'umuntu uzaba uwuhe? Pi Network yafashe AI na blockchain nk'ibikoresho byuzuzanya, aho blockchain itanga umutekano, ukuri n'ubugenzuzi, naho AI ikongera umusaruro n'ubushobozi bwo guhanga. Iyi filozofi niyo yabaye Pi, niyo yabyaye Pi App Studio. Pi App Studio ni igikoresho gikoresha generative AI, gifasha umuntu uwo ari we wese, umuntu utazi coding, yafashijwe kubaka application ikora muri ecosystem ya Pi. Aha niho Pi yahinduye amategeko y'umukino. Gukora app ntibikiri iby'abatekinisiye bake, ahubwo byabaye amahirwe ku muntu ufite igitekerezo yakorera muri ecosystem ya Pi Network. Imibare irivugira: app zirenga ibihumbi 13,400 za chatbot zarubatswe, app zirenga ibihumbi 24,400 za custom nazo zarubatswe, kandi abapioneer barenga ibihumbi 51,800 bakoze ama-app atandukanye. Ibi byerekana ko Pi App Studio atari igikoresho gusa, ahubwo ari urugendo rwo guhanga rufunguriye abantu bose. Pi yongeyeho n'ubushobozi bwo gukurura code, kuyihindura no kongera kuyisubiza muri ecosystem ya Pi, bityo abashaka kwagura ibyo AI yubatse bakabona aho batangirira, kandi bakabikura muri ecosystem bakabyagura, bakongera bakabigaruramo bimaze kumera neza nk'uko babishaka. Pi Network Ventures, gutera inkunga utility nyayo.
muri 2025 Pi Network yashyize ahagaragara Pi Network Ventures, ikigega cy'ishoramari gifite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari. Intego si ugushora imari mu byifuza, ahubwo ni ugutera inkunga imishinga izazana utility nyayo muri ecosystem ya Pi. Ishoramari rya mbere ryahawe Open Mind, umushinga uri kubaka system ikora nka Android y'amarobo, aho amarobo azashobora gutekereza, kwiga no gukorana. Pi yakoresheje network yayo ya nodes mu mushinga wo kugerageza decentralized AI computing, ikintu cyerekana aho Pi ishaka kugana ejo hazaza. Ishoramari rya kabiri ryahawe CD Games, platform y'imikino ihujwe na Pi. Gaming ni vertical cyangwa ni ikintu gikomeye muri Pi Network kuko ihuza abantu benshi, igatanga engagement kandi ikaba inzira yihuse yo gukoresha Pi mu buzima busanzwe. KYC na mainnet migration, gufungura amarembo. Mu mwaka wa 2025 Pi Network yashyize imbaraga mu kunoza KYC na migration. Intego yari imwe, kudakomeza gukumira abantu biteguye gukoresha ecosystem. Hashyizweho fast track KYC ituma abapioneer bashya bashobora kwinjira vuba muri mainnet. Hifashishijwe AI, Pi yashoboye gufasha abantu barenga miliyoni 3,360,000. Ako kanya bahita bava muri tentative KYC bahita bajya muri full KYC. Uyu munsi abapioneer barenga miliyoni 17,500 bamaze gukora KYC, naho abarenga miliyoni 15,800 bamaze kwimukira kuri mainnet, no kuvuga ko babonye migration. Ibi byerekana ko Pi Network itagumye mu byigerageza, ahubwo yinje mu cyiciro cy'abantu nyabo bakoresha network ya Pi. Nodes protocol n'iterambere rya tekinike. Pi Network ifite nodes zirenga 350 kuri testnet. Izi zihagarariye CPU zirenga miliyoni 1. Mu mwaka wa 2025 habaye updates zikomeye. Node yiswe Pi Desktop gahinduka platform ifungura n'andi mahirwe menshi atandukanye. Hashyizweho ranking y'abakora neza, public keys zatangiye kugaragara ku mugaragaro. Pi Linux Node itangizwa ku mugaragaro. Protocol ya Pi yavuye kuri version 19 igira kuri version 23 itanga ubushobozi bushya n'ubugenzuzi bukomeye. Ikindi gitekerezo gikomeye Pi iri kugerageza nuko nodes zitazajya zifasha gukora ledger cyangwa se kwandika ama transaction ya Pi, ahubwo zizajya zinatanga AI computing power. Bityo umunode operator wa wundi ukoresha imashini ye cyangwa mudasobwa ye running a node ya Pi azajya ahembwa Pi. Ibi rero bishobora guhindura Pi ikava ku kuba coin gusa ikaba infrastructure y'ikoranabuhanga. Ecosystem ya Pi, DeFi n'uruhare rw'abaturage. Mu mwaka wa 2025 Pi ecosystem yakomeje kwaguka. Ecosystem directory staking yafashije guteza imbere apps mu buryo buri decentralized. Pi Hackathon 2025 yabyaye apps zirenga 215 kandi ubu zikaba ziri kuri mainnet. Pi Domains auction yararangiye hashingirwa kuri utility. DEX, Decentralized Exchange ya Pi,
AMM automated market maker na token creation byatangiriye kuri testnet. Ibi byose byerekana ko Pi iri kubaka DeFi yayo ariko mu bwitonzi no mu mutekano. Pi Network muri uyu mwaka wa 2026 nejo hazaza ni umwaka mushya tumaze gutangira, kandi Pi Network ifite byinshi igomba kuzakura muri uyu mwaka. Iyo turebye 2025 tubona ko uyu mwaka wabaye uwo gushyiraho urufatiro, umusingi cyangwa se foundation ikomeye cyane muri Pi Network. 2026 uyu mwaka uzaba uwo kubyaza umusaruro ibyo byose byubatswe, kandi Pi Network ntiri kwiruka kuri hype cyangwa ngo coin zamuke vuba vuba, ahubwo irimo kubaka buri kimwe cyose gishyigikira cya giciro ku buryo igiciro kizizamura, ariko nanone kizamuwe n'ibyo bikorwa Pi igenda yubaka umunsi ku munsi. Pi Core Team rero irahuze kandi iri kubaka ubukungu bushingiye ku musaruro, bushingiye ku bantu ndetse bushingiye ku ikoreshwa nyaryo. Mu gusoza, Pi Network coin iri gutegurwa ni ecosystem iri kubakwa, kandi ecosystem irambye yubakwa n'abantu, utility yubakwa na discipline ndetse n'icyerekezo kirekire. Mwarakoze kuba abapayoniya ba Pi Network, mwarakoze muri uru rugendo, kandi bifurije umwaka mushya muhire wa 2026. Reka tuvuge ngo uzaba umwaka mwiza ku buryo uyu mushinga wacu tumayininga buri munsi tumaze imyaka irenga 6 uzaba umushinga uzatubyarira umusaruro nk'abapayoniya twese muri rusange. Murakoze.